Makadai aku hadis ero ulolongangnya makada nanigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ya dampengi dosana walaupun sebesar buih di lautan. Yang kata sabdena makadai subhana zil mulki wal malakut subhana zil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Ya roh. Ya pelak muka apa nak? Lepa. Iya. Subhana zil mulki wal malakut. Iya. Subhana zil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Iya.